Kidan riungut kemali na ki constituency ka Khasels ki ba ka National People Party NPP kalapan up banyo khwa ya ki hapadeng unopra arja arpuar bat kalalengkot arja arpulai ha ka jingpengkre ka party na ka benta election jit mi khmat se yeng darbar thawain ka jala Meghalaya house nam arja arpulai wan kini ki kentup ya laingut kemali ki bala sabe sipor na ka sing congress ka Dr. Amprin Dingdo na East Silong uba Mahendra Rapsang na West Silong bot ba Kimfa Esmarbanyang na rembrai jengam constituency kiwei pat kemali ki bala penkre bandrung syak NPP bala lam khmat yak sarkar Meghalaya Democratic Alliance bamenta kilong uba Hamlet Sondoling na melem ubadeiru menteri sarkar bamenta bat uba Jason Esaukume na Omsing constituency ki badeiru jong ka People Democratic Front wei pat udai uba Samlen Malngyang na Soyong constituency jong ka Hill State People Democratic Party bat ubala bat tengru ekakam komu menteri hak sarkar MDA kidan ru kemali na rilom garu ki bala ban penyaso SKMP haswa election Omtang ke NPP Henry ka United Democratic Party UDP ka steng ka bedon kam bat kersan ratba ya ka NPP ha ka ni ka sarkar bamenta kan yo ban kring san ngut kemali bakan thup na rilom khasi bat jantia arngut ki ba ka UDP ka yo ban kring ki de kemali ki bla sabe seng na ka congress ka tau ba process ti saukmi na molai pat ba meral bonds iem na nongpo nang tau ba lambor malngyang MLA khlemseng na nongkrem bat ba ren kiton lingdo tongkhar MLA ka HSPP na maukurwan ubadeiru menteri sarkar jela bamenta Uwei pat udai MLA ke All India Trinamool Congress na sutengah saipung ubah shit lang pali. Ka UDP ka lakru banyo yo MLA Klamseng na rilom garo Samuel Sangma na Bagmara constituency. Uwei pat MLA ka Trinamool Congress ula ban pet sa BJP day ubah Himalaya M Sangpliang ka BJP kala yo ru ya ka Ferlin CA Sangma MLA ke NPP na Salsela bat yo Benedict Marak MLA ke NPP na Rak Samgre. Kuman supun kan mau bahak kaswa election MLA Arjar Khatpra bon ngut ke MLA kila pet seng bat san ngut ke MLA ke Congress kila pet sa NPP bakan thup uba perstuan tensong na penusla uba siaw bahalang dahar na Nartiang uba ngait lang dahar na Omroy uba koming ombon na Raliang bat ba Rowel Lingdo bam kwai hadwar blai na Mokrwan kiwei pat kibala penyaso sa NPP hakate ke por ki kan thup uba Remington Pongrom jong ka UDP na Maukonro bat arngut ke MLA Klamseng katau ba Stephenson Mukem na Amlarem bat uba Hopeful Baman na sutengah saipung nang tau ba pensingan NCM na Mausen Ram ubala sabe haka Congress bat rungpat sa PDF kila dan saungut ke MLA ba penyaso sa BJP haswa election MLA Arjar Pra ba kentup uba elhek ka Congress na punthor mkra uba Sanbor Sulai ka NCP na South Silong bat arngut ke MLA Khamseng uba rib na sengkon na Maukoyaw bat uba Justin Khar na clearian